ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Kaslabulong inot na naroros dagiti champion tayo. Kaya dito'y nautian natin ni magsayo. Iti kalkalpas alaban na iti may sabek si Kano napaay ng idepensa igem na titulo. Nadagsen tinay pabaklay obligasyon kanya na tamanaksit iti kumpiyansa. Bit-bit isiserek na ingangato na iti luna daytoy kahit nayatangan pa'y tinabaga iti napalaos napalalo namnama iti kadaraan mga pagisuna iti daytoy aririna. When nakita tayo may determinasyon ti manok tayo ayat nagtalinaut a champion. Tano may kanisuna ti tiyempo danog na ori na lang ilagton ngem talaga kasta saan aming oras kada tayo ket umayon. Iti lukudan ti pannakaabak na napinda sa laban latamet tin pakita na tatunggal round at damat latabagi na kas kumay ti round 9 higante kalaban na inna pinatumba. When Mark Magnifico magsayo maabak mangabak agtalinaed a champion na kalata ni Pilipino. Aging gana iti sumaruno a laban mo magsayo ipukaw minata anagkapo iti puso.